kamu kuzolola mampungu tubweni tata prophète ngemba moyo malonga mambala au quartier général Machuanisa mubunguti yandi wagana promesse mubunguri ya construction ya temple ya beto baba soni ngonza baba soni samo yenda kanandi donc cha bundane cha samedi en tout cas zari bundu pe zaka geni en public bukele seka pa benji kani yorori bundu nika benji maintenant lumbuchi compte ya bendi kagana donc on contribution yoyo katuna chini lumbucha uti msaya yingi chatu benji beto babusta benji ntwari bota taleno to wena mazuma tata prophète ngana nchika tuna chini matondo mingi donc buna ngemba mo tata prophète matondo mingi donc bonga zura eta matondo mingi iroti boka bujuata dibundura ngunza dibundura beto wabonso no bandondi wakele ndondo ngunza ina samu bankaka bashisawo bankuma chuwa uba yela tatanzungu ilikuwa tata mkangila tangu ena samu beto kunta banga kila tele shisawo mtabala bakungara tutakubana tusora na promesse na sotacha nyele nani ati nikala yodo kibaka kaba yishisa kungachi wasala pushi penga chitra kuzenda mata yakulumbuchi tumwe tikani yaribunu samu yo kile mazuji hao vitu benti tikani ni samu yakulu bwana kaka mimi wakila kayo ngira bantu mbuchumbo ka butila kayo ngira bantu wachelega kwa donc ribundu shiringolo beto pefali kitumuni kitakiyo ko donc kabo tumiti ni dawo dinta banza baro kuja kwa na tamuna ni kabo tumiti ngachi masumba bifwanane kusa ngati trabudo na boba lombo bana ngolo basarla ngolo parce que yini quartier général nous tuzunga na mbemba kazunga tutandi fuma donc mfuma ni quartier général nzotachi ngunzo za kufuba sa contribuer kaka wana kwa samu kunga cho mashika kama mashika ko melizulo kola kama mpungu pasi tisamu wamana bana umbevu bujiri ka mpungu na ukwana ni kati na mbevu kabula matondo tata prophète tumone tonda donc l'homme de parole mazuji tata prophète utabele wageni be kamwana batabula ne baba sonike enveloppe ya ba mwini mais yina compte ya ribundu ka nini ribundu batele muna enveloppe muna kana souhaiter la ko bandu baba soni 200 000 francs ya mele muna etene ribundu utata prophète ne kuchitu wana 2 millions kitu wana 2 millions yimu kumbu ya ndibendi sena kasena kati mbongo za tata gidiko kasena kati mbongo za tata gidiko mais mbongo za construction ya temple bwabwengi litaka nzoika ya menu wako ya bangunja baba soni mubungu chima bundu mama soni mfuma ni mpisa base ya beto ni mpisa donc beto baba soni nous avons l'intérêt que musa contribuer tata prophète ka songale toka bela titre ane bu prophète ka bambukiri kitu wana 2 millions ya yi vraiment ça ya yingi demba chipe botu pachika musuma matériel bana mafarane kuna tata prophète zungana tatala yini yaou le plus grand temple ya beto baba soni tata tomu ya banga bugote donc yini temple bon yi entrée secondaire ina yi entrée secondaire ina donc de longueur 27 mètres de longueur ina sur 24 donc yi entrée secondaire ina donc gaga oftu naksa inoji nakaga botu côté gaga et mesa nyiki baga capacité ya 150 personnes. Donc chorale ça va sonner chorale zo jikuiza nigaga ji tangila. Donc tout ça escalier mumu escalier roulant zo jinaka asiko ko banda mani makoto masuko. Sanctuaire le mieux qu'on est là. Donc quel moga boulu la ding de bele gaga boulu lili fata shika 5 cameras là zantoto tout jegri boulu yadi. Donc à partir du niveau gaga Mars à 4 niveaux de bagarre. Mars à 4 niveaux.
il y a beaucoup de chicots bas, il y a beaucoup de nègres. Et donc, entrée principale, il y a. Entrée principale, il y a. Bon, il y a ici le secours là. Et si tu vas maman, on n'a pas là, on a le côté là. Donc, là-bas, tu vas savoir bébé là, pour le côté là. Donc, on veut pas avoir soumis, ça contribue. Beto baba soni ka bona batata kidi ko katika tikani tanto ka chitunga ko mani baka tukala bo batakuza ba pretend buso ko abanga bani so ko kujogela ka bwiso baba kwa kani tata prophet bakumbise boruma na joga baba soni mebo ka baba kuza kumbise mstari tambila abantu bwiso tambila abantu obutukuise kutula ko tata prophet bako boruma na joga ba ubeni bazeli mo kamensa mo kuza kati pepo kambe ngolo kanze bya ko ba kwa awu abataka tunangolo gani akaba kujoga ka donc mu mama soni tako tungi donc hapa ndo ifutu naka ikwenda bula buno kufana kane mokangana bushiri temple ya fasobu ya mana manisa tabanza nsai kwa beto bamsoni tubakalu valer nsaya beto baba soni bamunza be mushimu talenu mako sandere bamana kwa yiri kibuna ufanani moka beto ncha top tout ça représente bushimu tonana radio nakari tonana l'hôpital ko telembe kani l'école mbe kani cabinet médical kani meni biega watu ko biega mutu ba fazer mo barabara akabuta biega nzokana biega le mwana umagana kasabe parce que mon logique tout mo tala ta dire bien kangela mpelo bo biega mpelo kaba mutela ka ko nda kunzwa kunda zungira baba biega mpelo mtambikire ku barua sinda twatse donc futwa manshira affecté kwenda ndo kunzo yeshitsanka ko wengo ngachi tako nguzo kubiega ngebeni ulezuko kuna kukaka umene kamisa libundo mbomba yo bomana tekalo lipangu charge chini bon wuni mtoto sanwa na banka kazetu tatunga no beto baba sunu retrouvailles kumbisa ni kwa ku quartier général ku yena c'est pas la peine kwa no baka mwambe ve buzuka mwanzo ya malanta wo kani ifota katuleno bu pauvreté ta kumene bu ngutuma bundu meto kavata ko toye jembongo za bantu toye tatenge sambongo matukani meri bundu rifeti bana mbongo fota bena nsaba fota bena na mwatu na kuleza bitobeni ifota bena na ferma ambo bantu arishi fo bana salaire beto nsamba tusari na makazo no mboka msaba ine to makazo mbona batako zeni watu fore bubu bamana zenga baba makulu mboko tubakela nsaba tuteka mbokazo tubakela kanzeba ko matuka makazo mama so nze otalawa batako banji tabakala muzolo tati beto beni fota yirika projet zo mukulu fota kula parce que ntangwina batata machuwa bero kwenda tsinsamu c'était en 1942 pashiza bwaga mpashiza bwaga mu muchi machuwa mukanga baba tati tangi machuwa dukira ko betu beka tuta sala ko eko mu bima ko bero dukira eko ko Kongo makelekele bero dika bo mfumo zoza ba ko vile ko za ba mindele munantamu na batati machuwa talaka dukira ko betu ka tuteto sala ko bina bibiri sala ka ya nsaba balemba na mutatu sebe ko vile ensatu ya kota mafuta 1942 bala bakala même ko kota ko lokolo mbuchi machobe ke nakata nyama nima tata machobo kabate tabeno chintwari kaka lokota ni famille meniki nya laicité nalubuna kino bito kulunzami moshikwai kani taranzami moshikwai mukanchika chilwa nje bachila ndombi zamina zebu chika shira chi ambula china yani beni zebu donc resistance tini nzama kachi matulu lombele ngolo mu bisambu salenu nsaba ni mu mvuke kabima bino biriko kabilu yalwa kota mu systeme ya ko kabima kayabu l'huile farine la chi bantu bakala bavutu kala mu confiance baba jima kana sama chwa ni bana babamu kati ya mama twanisi batachika tu bonga bino bakala makayabu bageni byako bakarika tu bonga biko munchi bashira bu basenchi valera oberi kingirilaka ya tata mfuma chwa menchi meterebe bavukisa mona ntamuna ninsaba jibiri ko sare bien ko sare mona biri ko vugil donc on sort embargo ya ba parce que bana bakala pin ko ko uba mwana wene chiwa ba matwani so ko tabu kumini ko ko parce que nchi esprit ya mpeve ya bishiko donc nous zolota ti musamun sabo ya mumuni wo ngora samuela
bawo ni muna bavukira ni muna bashira mi amikulu ni mina bayirikira musa contribuer procès ya machuba nsaba jina donc beto futa vraiment référence tout ça kwache byakati ko yiki mais nsaba surtout nsamba na makazo bio beto beno tukunda bio futa donc c'est même usine chantier spécial yeleti ibabino bio ngati tabakalunga parce que nsamba ya manakondo beto mpushibwe bombo kuvaza ko sonzi ni boshile mbo kwa wa tela ambo ngisabuni boyirikila ni boyirikila nsamba insamba nsamba voilà mboka donc mpushibwa ka botu zonze la yenge zola nungu byalo sunyo mais vulu talambe to vulu azolo sunyo ba bingi ba mona tata gidi ka pe orgueilleux o kan tata gidi nchika tala mo songela ka ani momwe fire ni zonji mona menza amra bambuta ba presque ba basunyo menzi mona bime be bingi bie ko bitumanga ka tela mwana ko duka lumbu chichi mwana ngaka mo duka mo pelu mwana ulendela pa kwamba shoko yenda kumputu kwenda kala melumbu chichi mwana onga mo duka ntumwa bumbutu kwa buyika manemu mukangereni kuika kasa contribute chimako pamanda ngosoko babiagala mwana ntumwa mbe nzomba kadiria bana mebele yakulu kukoluko bimani bina tunwani na wesko luyalu mutu ana valeur foi butu sa édifice jiji baneti voilà ngabe tutere kan luyalu biba tutere kisa boba kuisa ngabe tu yawla luyalu akana batu wana aide boba tu wana aide wesko bunsungu tamasa bokanga baba malanta kwa mewu yento to kwa yoya mandela kwa yewu ancha aide yolo mbulu yalu kutabu kwa nchikika changa chwa kushikuwana wo buna tata zungana tumobaka ku yini temple est vraiment Yawa c'est le plus grand temple c'est pour une première fois mon culture beto mon tradition ya beto donc bi faut chawa il faut Yawa ya soni buna bufana kane yini temple il faut Yawa ya soni donc les travaux avancent. Tata prophète lumbuchi yirikiri. Hey. Ngemba ya moyo. Ba on peut biso bajirika. Ngemba ya moyo. Hey, le prophète. Matondo mamingi. Vraiment temple, beto baba sulta c'est de contribuer. Wo bakiri camion matari kanata, wo bakiri sac ciment kanata, wo bakiri baya kanata parce que ça le touching de chiro. Ya luta mona beno baba soni. Beno baba soni salut charta mona sta masalama ni buna muluzolo et les 2 millions kazenako zatata gi ka ni kasamenu wako donc boni bonga nchai ba tibambangi pingazi namba ka santo mbanga sama sulu déjà mon samu mota la che ka wena buchele ka konga tuza bwana niveau yi mato c'est niveau yi salukiri déjà tati 2 millions yogele ta voilà donc nous tati buchele ka labona matondo mbaji mafutu kala ufuta kuchukua bwana bubuko buna beto baba soni buna bufana kane manisha ko mpe baka mpe point botu tukuyi matondo tata prophète buna matondo mamingi kasalama kwa soni abe bini bitushe bini shisa bidimbu ndaraka tutungi yako ndaraka tu wana valeur botu mona kwa kani angalanchi akana mtara kongo tata prophète malonga mambala akaba ko tutura ngala chima chipotoka chinawo mungu uzaje kwa jama kula talama poto mamu kuntuka bingi talama mamu faut ya tungama il faut Yawa il faut Yawa mumu amasoni faut ya tungama Buna tata prophétisa watalebu tata prophétisa kujoka aja entrée principale et une entrée principale comme bon on a sur mon il y a une entrée principale de tout côté là hey bibi ni bima tata prophète de Serlangolo temple Yawa hey wewe tena munza o memu chukulu ni sambilaka wo kwa bingula tata macho wo bingula kwa tata macho ni nzo entite tata macho tama tunga yini yao wo tata macho ka bingulaka nkumbo ali feti chona mamu kanzo ya menu ako yini bana bani kani ani bakani
Gukwa ribundu kwa beto baba soni. Tufuti bana reference. Lumu chintara batata machua. Traga bashira sanago. Akatum bingula ka. Donc beto bifota kotepe mu histoire kani. Batata bashiri nuana babakiri mitoto. Beto bana nchitu sa tunga tutu. Mbaka njara tutungi ya. Ani zero. Ngo utubana bilo kula ni kutu kuiza kabe binini. Mbaka talam vula inu. Niye to sami. Talam vula inu. Talaga tu kuiza kaseke agabote tumuna. Chitayiri kendo. Mutalam vula inu kene. Donc mbia kula zabo shuka to kakela. Bolo mo lokangula. Tata professeur tere ngakangana mbia kula ni shuka to kakela ka. Mubunguti mumu 2000 personnes boyikota. Beto bera sintu kotele mo ni mo tama sambila. Mfula inoka mbe katuzabe. Lantaranga mpe wo kwalina. Mais ça sare ngolo chaque mwana Kongo wa tere kali meme chukuru meni samu tama choni fuila. Ni wuni nimbukina, ni wuni lushingula meni mulu wila. Ils doivent contribuer. Hein? Tu fais pas de volonté. Mais quand vous m'avez quoi, quand vous avez dit que vous avez sonné là, moi je suis mort, je suis mort, je suis mort, peut-être que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit bantu ka batungaro era ko tubo njoto wa muzulu igwiri izakale bantu batungaro volonté basi muka bete chitama ko musaba mboka ngebo bakiri volonté nzanza mbongo za kuzo ukana kwa mburu ah oui parce que le buti futa zabe no beto muchi mpevi chama keka kena cha bishiko bangunza babanso bo to bangunza kachi machi ni chi kisongla ka bangunza mumpevi bena boko abutubinga kusasa kama mtu mampolo tele chi mtu wene china wene mulu sapunu la tamampungu yabe kumena ça veut dire que nous lendo et na mwamva numunu pe je peux vivre payer na business chef chibijora kama foba nanga bon maintenant je peux pas être un chef chibijora pour nanga kama maintenant pourquoi maintenant betu batusaka mu royalty ya baputu bapovu banguza mputu kwa pourquoi et ce que tu peux mettre ni tutafuluka moto ni yake sambo tuvuka sambo bene chibe mumpashi mfumuzo moto kwa sarisha muka betu bene non doni mzolota ki wowe mbuchireka wampevi babishiko biyungula tata mekao mukirika boba yena musamuko ngo ko bota mbongo tabanza il faudrait que la somme la volonté parce que bon tout ça ça a mampungu sare bon tout ça mampungu sare a uchiri bo mampungu sare wakata mampungu sare batata batuma sare muka mitolo nzwa wo to bibula batata matani ni boya bela tabanza kwa toma parce que tata kompanya kompe akanize chikubeto kutusabila invitation je defuka bwana pa toma fuka bwana pa toma bon to beto banguza zangolo bachortele mpali zo neto tuduka muzutu kata kana muzuka kupinga batata bakadra final modo kunzambia ngobo kwa meni bima bio militaire manaka bo mputu tufuti bakatula fo bakatuka il faut avoir pasteur parfois libundiri mfitilanzo salaire nani nini bebe mo beno 16 années lema mo beno 16 ko yini voilà buga chitere mebu velo kwa ina samu agwa ami samu batukulu samu batukulu doga meme jira kuna mbanza mputu pasteur Benjamin Yankangila katambika mwati sekonje sebele kamera mbovu yila mambo chibuta za batoto chimutumbende mbatukulu mato abatela kumuchila memutumbende mbatukulu yaka ndoka nuzolotati kuna kutola kuna muchila kuna mbuzi sana mato jini action vraiment même ça a été mon kumbaka mo présence à tata prophète net kwa bunteli kani mbangiza ntoto mbangiza mazulu bantu pe bafachi monaka mubunguchi bantu kaba wiland ko kaka kani kwa pambu chile kama transparence nzololo kaina ko kati bashiri tata prophète mbonga shigiri kani contribution kijigana chile samedi ribundu yandi na 200,000 francs mumbunda ni itasa kwaku bantu abasoni zaba mona yini buka benji et tant que prophète ngemba ya moyo kani kikagana 2 millions ikageni tasuma matériel tasa à ce que nous avons tout compléto travaux à s'avancer buna bafana kama bule ni bape mbunda ni pia bangunza bakulume ile ke monchi sana kwa sababu bon chana yela tape dofu ka baba et lule ni sampe nchincha ni mfane no pepe le chanje ka yela ka baba bisi dikape nkumbuzo le baka kwena na mfane no kwako biji sabi moi to koko ti lokla ko soit cérémonie ni salamane koko mu logique mbongo zo za nchincha ni fuka sala ko parce que tamana kwena par exemple momo kaka mu ya lufuta tufuta ka espace
mais voilà contribution yo kala comme ça baka volonté ko yakujana par exemple moi landa mais vous le chiritu lo kula kuku vaneno yo lubake si c'est nous parce que landa kali baya ibo bela vous ça tellement tata kiti kape msatumbo nchapi mebe ni biga shon libre hein bana ba kana mabanza mana ba pena mabanza ni kwisi wabingi watuna ngunza takwaka tawata mais critère ba ngunza kazibayo kimpeve critère mpe kimpeve kazibayo muka maintenant cérémonie ya masalama na soit kula mere kala futa lo futa muko la préfecture futa lo futa anje bya ko bunu mabanza mameno talache bantu pe mabanza mama bashingisa matoni wa mitaka kwisi kwena bantu bene chiko kanaka na contribution ko ibuka tama mona kasambila kako abakatega nini dubombesa katawombesa bakabo bene intention même ugana fo bantsam fumu kuna intention ni tabana chima ambongi ambe bankakatala mbongi bayirika eti musamwe neno ni wolo zakala ni wolo kwezeka chima ni chima chifashi paka mutu kambe folo to kozakala buru zakala akanya ani ndo kwanya tse ambe ni muchoko tuma bongoza babaso ambe menchi bigunza wobe musamwe na parce que utawatela bo tachingi che munguza wana tukuta mungunga chete mwato mutale wanguza bona bichete wanguza bona bichete lumuchi wa manabina manaswa par exemple kingandi kakatukawo uswat kabando uswat kafwa uswat kayanja kufana no kangana bebe nali ni bolenda chakambe ni china bolenda moment lumuchi na mabina manakingandi kabando mboko mimi yirika chingani nemo ni yirika wombo nsamo kusha bingi bako munaka ambe mpisa mwana fetu kwa tumaka ywe aina pecha beta kwa yene me yirika mpesa mo wone chimpe wo songa nga groina yirika samu uta sona ka ngeni kuruntu me kujere kanani kwa chochi ta yirika le pechi ule ni ba pechi mumvula me mkimpeve ni ba nkaka wakani bona ikabwa muka lumuchi tumuna mbo yuluka nguri ari mu abuchi muchini bwana kasi ubura ko mwana ko butuka ko wabutuka niba muko mukani nakani ngemba ya moyo nata profeta wa mutuka sai to rukumbaka mu présence de kumbisa ibwabuna umba kuna interdiction ya mutuko o intergala ki zabukani me conflit kanzolo razoko foka baka champ libre beto baso tsaka yenge zola beto baba soni titazola saneno tapeno njila mochi pas de conflit ngati watushika oui est-ce que le mochi conflit ça va musicien va wora sona bajibe pya mais beto bisali banzambe bina d'abord mu lusambu fulu zolo nzambe jani taka talaba bweta mbongo tamachua sambe to sambe akapisa mafua beto ko kongo tufu tambula ka bandu ntala ofa wona bu mwana ntsembe ka binga ka bantambula ka bu ka fwiri majije mu mabu ukankaka kankaka ni aba tu wiria ka ni protete prophet malongo mala fwiri ni le mafunda ko tasonjela mais muntu bobo moyo bo batambula matono mamingi donc ni wotu félicitations parce que le titre son soutien unity tutuliza nene peut-être au dialo mais pas saka mushi ça fait matono ko ko donc vraiment chini bwa ko moneke de kubisa vraiment ko meno tala ku ko zaka le ndabutu ko zaka le to mutu itaka deja bubu ngoro shiftu sanjika ambe na fopa sasa kungana lo salusi utamu kwa bo chiba cha yiga mambe ko kubantu bakaba muna orgoyo kanya ambe bakabe ko basiri mutawata chikabulinga pano ni bona donc mwana ubutuka ka agacha ni tala kubungure na ko zaka ni tala chimwatu mbolo na ko zaka tala nselemo izayinga baso mwana ubangolo mboka kijingela mbiji kusangi nkabitu dia twako donc munzoro tete bito ko kwatu yuko matona ngema moyo vraiment to bolotonda matona mingi donc no to sukushini donc jini nsangu jibelene tutukabane mbugo chitata prophète tubwene kwa ku ujigana chikungu mbura construction nsaya vraiment yingi ubete baba sonta muno jatila kwa bobo vraiment animatondo yenge zola tabeno muntu mochi kakunako hola tina katata prophète hola tina katata gidi kani kuzi kutsinkhala batoko kujoka koko obima kasatu bonge masuji mamba chaka mbile baka batamba joke kama tana mwachi ya pejimina ambe cheto ko membo ko tufinga abi keke tupata twingi tupata tutakani katatu yoke ndikunda tongo timina ngema moyo